Uri urari murugamiriri munene wa NHIF na andu angi atatu ruhonge-ini rukwineana kuri maabitha uthuthuria thutha wa gukorwo mehithite kuma muthenya wa gatano. Can be fought. First, if at leadership level there is a strong political will. And I think in Kenya, as we speak today, that political will is there. Mwikirigiti wa kamiti ya kurana gukumio fururine EACC, Eliud Wabukala, kuga haro ya ugumania nina ciara matunda thutha wa kunyitwo baru ni atongoria. Corruption, serikali inaichukua kwa njia ya mapendeleo. Corruption, TPP nafikiri ameshindwa kuihandle. Corruption inakemea jamii moja peke yake. Atetia Western gukirira mutongoria wa thitango cia muingi makiugo rotereirie bara ya ugumania kuri ruriri rumwe. Ni wamenya kiugo mukurino ni kioria mukurino kogo ni sevia na nyitanira na Wanjiru wa Afro agitutariria uria unduire wa mukurino cenjetie hatari guteaniria witikio wao.